Helix Coaching Center, Damkam Bazaar, KFC Building, first floor. Admission and registration open for NEET UG 2025 to 2026. Classes start on first week of June. Duration 1 year. 7 months theory sessions, 3 months revision or doubt session, and 2 months revisions. Course fees 25,000 and can be paid in installment. Join our mock test series for free. That is on 24th March, 7th April, 21st April. Free demo classes are available. For further details, contact 8131 038 136. ยตินลำกา Daily News นิงานี Direct Somni Merit Sang ni Somni Panga ngai thale entuzo si chibai simtu pa khoi bai phe chanchin la khomte lam ka copy sung mun chum chom pastor tian pau chapna ne chirjan purdisi Darun Kumar into so ball laro pui pa khomte luang boi lim en chanchin kim so ngai thai pio Zomi Students Federation General Headquarter into so ball na chun Acheta Direct Sompaku Merit Sang ni Somni Panga kipat gamsung buizi ka emergency shutdown ala ke bol chu tamsunga boina in phatlam amano tozel to kitanin lak dok phot a hitai hilele zanda gu kipat jingkalam dak hi chanchu curfew jing dinga hi a hin la boina hum kipat a hi chun curfew hi angai ngai gola su zop ki dinga hi tin JSF General Headquarter to so chuna tak lang hi tu hin jing Direct Somni pakhat Merit Sang ni Somni Panga pat bazar le copy sunga gam dang chi ding garite chu angai ngai ya ki hong ki ding ti na hitai lam ka ko sung boina suk thip na dinga denomination le ko chum ten pan thei dan dan pan la dinga kilem na anei to kitonin tunin ko chum pat pastor le ko chum pui tu ten lam ka ko sung mun chum in pau chop khom na nei we pastor le ko chum pui tu ten pau chop khom na anei na mun teu cho hi le tui thapai rengkai near mark junction rengkai le mun chum in pau chop na nei we chule Christian Goodwill Council makai na nuin Synod Hall compound na patin mun chum in pau chop khom na ma lamka sunga chi le nam cheng khom te san khat te kala ki chamna le lungmun na theina dinga tuni pastor ten pau chop khom na kene hi tin Reverend KNACL Secretary Churchanpur District Christian Goodwill Council in again here Government of Manipur Office of the District Magistrate Churchanpur Pat DC Darun Kumar S in his sakna to so bolna chun achita Direct Sompasagi Merit Sang ni Somni Pangania gamsung boina zika public curfew wala ki pongchu tuni Direct Sompani Merit Sang ni Somni Panga jingka lamdak sagi ki pat nitak lamdak gi lekim chantha kol phot a hi Himalaya Superintendent Police Churchanpur Pat hi sakna bolin kangwai samulam lan le sangai kot subdivision a umte hi curfew tha kol hello dinga hi ji curfew tha kol le tha kol lo ding chungchang hi sakna hum ki bol ki dinga hi tin ta sona chun atak lang hi Silmat Village Authority in Tunizing Kala to so bolna wachun hi sa golin pasal pha lalro pui pakongte lung hi namthil to kazom hi zikin khotangin inoble idoida na khoithe hi po jizik chun DC lem go na dung zuin Tuni Direct Somni Merit Sang ni Somni Panga in postmortem in Auma chule Marvin Pui doidan golin postmortem zole Zomi Council to ki hole ma cho hospital cold storage a koiti Himalaya Silmat Village Authority into so thak a bol kit ki muina gen na chon Zani Direct Sompaku Merit Sang ni Somni Panga pasal pha la ro pui pakongte lung buidan ding to kisaya Silmat Village Authority into so kha Silmat pite kianga kotang mithilung bolding dan aki hi saka borok suksit god na bangma lawa hi mithilung mung takle thamong taka theina ding en pan la zel hitiu chun tuni Direct Somni Merit Sang ni Somni Pangain pasal pha lalru pui pakongte lung cho postmortem bola hi hotangin boina program akisima
pastor wat vanlal lien in avoi liam hi ti na to sona wachun atak langwa hi Zani Tarik Sompaku Marit Sang ni som ni pangain Aizol Theological College ATCN Reverend Professor Thang Min Thanga Chairman na in valedictory service na nei wa hi Ziwana hin Reverend RC Lalngak Lena Mizoram Synod in valedictory address again na chun principal in July podokte mi som sa gilagit te pathin kingal latdo na nei hi Zila kahin tang phai Synod in le July podok million nei wo Zite Chu Hiule Manjuli Vaipei Doctor of Theology DTH Social Analyst Moriko Chum Reverend Simlal Ron Nasil Master of Theology MTH Pastoral Care and Counseling Sumtuk Will to Pastor S. Pau Khandal Vaipei Bachelor of Divinity BD Jubilee Kochum Thanglal Zo Vaipei Bachelor of Divinity BD Lingsipai Kochum Tia Hiu Churchanpur District Christian Goodwill Council te saina in ahung tungding jing tarik som ni pakhat Marit Sang ni som ni pangani le angol pau chapna hun matna dinga hi jiwuna hin Churchanpur District Christian Goodwill Council te chun kochum tinam mi pi atam theipian chi khoma egam inam chulegam sunga chamna munna theina dinga patien kinga don jing koma jian ngol pau chapna hun gun hi pangchi dingin chilna bolo hi Churchanpur District Christian Goodwill Council appointed te hiule President Reverend Dr. V. Lalngak Thang, Vice President Reverend K. Kamchenkho, Secretary Reverend K. Nasil, Joint Secretary Reverend Hem Komang, Treasurer J.F. Laropuya, Finance Secretary Reverend T.H. Kola Vaipei Te Hiu. Lamka kosunga to diklo to so bol le zat le namkal ke tu lo na dinga to so bol te dan to ke tu kamata ta ding hin District Information Officer DIO Churchanpur in hi sakna bol hi DIO hi sakna to poni na tak rat na chun lamka kosunga chamna theina dinga zat le nam chum te pat dot na abol zo nungo tu zo zat le namkal le ho le biak na thu ke tu lo na thu gen te chunga Bharatiya Nyaya Sanhita BNS under section 192 196 217 223 351 352 le 353 Noila Information Technology Act 2000 Noya legal action ke ladinga hi tin DIO to so chuna tak lang hi chule lam ka sunga mi pite bitna denga security force de thunei na pi ka hin le atak lang hi Mizo Zirlai Pol General Headquarter into so bolna chun Zani Tarik Sompaku Marit Sang ni som ni panga sonung dak som pani khan MJP General Headquarter elected OB le advisor 10 meeting akineya tunai cha Manipur zo cha te kala boina chungchang thu ngai tuna akine hi MJP OB le advisor meeting chun Manipur zo cha ten gal anei lai takule ke vai hom na chum separate administration muna dinga ma la ka hi jinglaya marle zomi ke kala boina na satak apot hi ho ake sama ma hi una khathi na zala ji boina hi akin theila malemna sim dingin mar puitu le zomi puitu te kahung chelo MJP chun zo cha te ke kala boina le te san apot hi bangtik lain le pha ke sangai ngai po het thiam haksa ke sa hi zigul boina hin eiwa ding atil pha bang ma tu lo hi zikin ki phani ma kelem na thu gen khom ding in le ka hun chelo hi MZP chun zo cha te pum khat tha khat le ki lungol ta ka khom theina ding in thei top so in ma kela seka zo cha te ki pum khat na su sa thei zonga ma la lo ding in zo cha te zo si ka hun chelo tin thu so na wa chun atak lang wa hi
zilai chong khazo block apat lalem board secretary in chilna le hi sakna to so bolna chun zilai general headquarter health department gongal na ahung tungding jing tarik somni pakhat march sangni somni pangani le VPC hall chingpia jingka lamda ko ki pat ni tak lamda li chan chingpi khu te pai mukrota free medical camp le health seminar gongal ding hi naw to kitonin zilai chong khazo block kum songa khom ten lem chang ala in iphat chompi chi theina ding un ki so onga atam thei pen pang ding in chilna le hi sakna ka hung bolo hi zini hin doctor thim tak tak hung ding hi banun kiat sak man le damdoi ti te le athon hi ding hi zikin hun lem chang hi tha sok lawa dam theina lam to kisaya i hak sat na teu ki phalam lawa tu chi ding in hi sakna ka hung bolo hi tin to so na wa chun atak lang hi Supreme Court Judge Stan Chirichanpura relief came umte ahung tungding March Tarik somni pani sangi somni pangani le ahung vediu to kisayin Chirichanpur District Bar Association CDBA te chun Meitei Judge te koma ko kizau te gam sunga hung lu thailo ding in ga na khaw tak a bolo hi program amin nu chung ma le koma Meitei community pat hung lu loading in to so bolo hi Murray Youth Club MYC in ki pak to so bol ki muina gen na chun Murray Kopi sunga ground in sun suno gal ngam len tol hi khang thak ten ki hel gol siak namona imat jingu to ketonin aum na khosung hi gam nom veng mi pi ten hoi taka su thieng sak jikun gam nom veng administrative committee te chungen Murray Youth Club MYC ten ki pak tho sang tak hum pung oi gal ngam len tol hi khang thak ten kham the ki pat akikang sewa gol se ki helna lama asei let naw hi jingta yan ti na to so na chun atak lang oi tang mol khosonga lampi aneu zekin zani masa pat khan young YP association YV tang mol village authority le khosong mi pi ten lampi kek let na dinga tha kon oi achita tarik som pagit march sang ni som ni pangania khosong lampi kek let na thakun na ban zomin zanin le YV tang mol village authority te tha kun ki toy ji tha kon sung hin khosung lampi aneu zekin lampi to kinaya electric post na mun khen kha chon do in hi lampi to kinaya electric post abona pangal chon do hin village authority patin thudon chun again hi Young Pai Association YPA General Headquarter in Lamka khosonga chamna le mona theina ding in to so bol oi YPA General Headquarter to soina gen na chun zomi kuki le mar unaw ten mitam lo chi sate a ikala ki he thiam lo na zikin gen theina tam tak ila tu ko ikalu nomenclature le tribe thu ki boina hin ma ban bang ma chan ei tut lo dinga hi ati chi le nam chum chum te hi khat le khat ji le cha dinga ki nei tu ni le ganga ki nei in sung khat chi hi wa ma bana ki boina ki lo na dinga pan na sataka la khom chi dinga hi ati chule philanthropic organization chum te pang khoma egam sumwa ki tok na le chamna theina dinga pan khom dinga hi atia chule district administration in chol lawa chamna theina dinga panala na teu ki pak pia hi dan YPA general headquarter apart president Lian Montang Walte to so chuna tak lang hi Hill Tribal Council Moray in to so bolna chun Hill Tribal Council Moray in sangi somni pathuma pat somni pali sunga chun Kopi sunga le to la khok sit zika bat le tham nei le abat na te kala boina lo na dinga acheta tarik khat October sang ni som ni pali ni chun hun chom khat a ding en to so ala ke bol hi tuni tarik som ni march sang ni som ni panga ni hin ji to so ke bol kha lak dok a hitai a ke lak do ji ka hi le sum le pai nek le cha khol na lo tho thing puk ti te a ke bol thei ta hi Meitei gal hi kum nga hi lo le kum som le khang khat chan le thei hin gal ke chai masanga bat le tham dit lo ding ge ti hi boina zo kung hi ding hi president rule PR ahung ta gal thu le new khat ahung thip deu to ketonin nek le cha khol na le ahung bailam deu ki ta hi ji zik chun so pi u le naw loi le pai kala bat le tham nei zo si ten ngai ko ka pedok chi ding in pathian thu to ke tu ka ke cham ta ka khosa chi ding in doi sak na thu le ka hung la no hi ti na to so na wa chun atak lang wa hi Looking for a fresh new look or just a break from the everyday hustle? Welcome to Get In Lanka Unisex Salon, where style meets relaxation.
Whether it's a stylish haircut, a soothing spa, or a refreshing facial, we've got you covered. Get pampered by our experts in a space that's all about you. Step in stressed. Walk out confident. Get in Lanka Unisex Salon. Your go-to for style and self-care. Book your appointment today and feel the difference. Nalsim Kim, daughter of Rabat Kapung Vieng Laya Tu Letua, Ministry of Defense Noya, Military Engineering Service, MES, JAA Junior Administrative Assistant Asiam Jinglai to Asep Na Apat, SAA Senior Administrative Assistant in Akai Sang He. Amahi tu lai takahin Siliguri Army Corps sa posting lai takahi Zigula Akai Sang na Hung Chanhi ki Pak Pium Tak Sathi. Pauza khok buite inthil mangchung changa dot na bol na chun karum sunga pathil kiladok hi e hete kaloi le pai mama dingin ka ging mo a lungsi takin a choi do khaten passport le visa bag e hing taki dingin ka hungdon hi azek chu kana hui apasal king zona Spain a cheding a hi visa mong he gen thei taka kumli lam ka hung boi piwa hi ka umna hi le munir ka New Delhi a hi Kailai ki musak nom lo u hi lele ka kot kingin e la koi pi kuntin ka hungdon hi ka contact number 6009962948 le 7085767332 wa e hung hi sak dingin ka hungdon hi chanchin la komte lam ka kopi sung munchum chom pastor tian pau chap na ne chirjan purdisi Darun Kumar into sobol laro pui pakongte luong boi lenin Tunita adenga getin lamka daily news ngai thak thei liet thei ji chan hi ngai tha le ente zo si namang pha